Mimi niko poa. Wende unasema mbona? Kabisa. Nuna mbaguyo nuli banda utie weird. Bwana na dalile. Right, na kwa ndi banda nduke topige kindu kwacho nino wakitindo. Yes. Masama kwa to mwasu. Na bege nduke mwe that nene. Wasa. Bege nduke mwe jana none mwana wa mweta wa Benjamin Zulu. Benjamin Zulu. Atukane a counselor, marriage counselor. No with the aitanga especially mwikoa matukwa. Ata ino sema zibinga mwa. Na bege nduke mwe nena asia. Pe munenele mwingi wende kana akama matukwa watu ese kwemiki. Kuna kwa Aume. Lakini Benjamin Zulu umuntu beke ndupe perspective wake ya tofauti amabatera amamesi. Kindu kimwe asia kindu chambe just as dwele tuwa mwambe wa mugabu. Dwele tukumba kitadani bewa mugabu. Kindu kingi wa asia akama isa media tuwa confused man. Sindo ile kumambe wa mugabu na ile kumambe wa kibiti chako kana ya. Wewe ukitandani. Ninyi na ile ukilambe. Niwo wewe ukilambe. Na ke mugwe kwatia. Mundu be kindu chambe ile tukwa mukambe. Akauga kindu chambe akabola. Na akasoma mabuku, akamanga yene na yule msi wake. Akasoma ukashuhuda mundume ni knowledgeable na ni usweti. Ini morning. In fact ini morning yako leta kala leo. Na ati kindu kingi chake au akama isa meet yani wa confusion. Akama iko yani mundu mokende ni beba tupate kindu kitapinibe. Mundu mokaenda utongo wewe. Kwa kama matuko ati ya makwemidia ni kuthatina utongo wa Aume. Au mingi matina ambo utongo si kiasi ya kwamba kiuwe numbonya nzeta mukabu. Ki utoika wa maundu. Minya mukali mbe wa mume wa. Unaweza kwenda disa meeting. No to the point. Tudibukwa kwa mukali. Mana wa? Twende kwa mukali. Twende kwa mukali. Unakuzuki. It is serious. Ikuwe serious. Nasikia? Ikuwe serious. Utilela. Twende kwa mukali. Twende kwa mukali. Wala wale urudi. Niwezekana kwa kawaida unagimande kwa Biblia. Sasa unasoma Biblia. Ndimo nyongwera runekwe amuswa 15 mundu muka wake usumbe niwo wete ro wakana amuka utuko I think no usome musosu nikenda ngeri ando kona nakona na ngosi yakwa nikenda nambe ko tabe chuchake nuzi mari komezia nake ni wokila kwe utuko na kunenga ndo manyumba yake leu na thoko mimake 8 yawo no what yes na niwezekana uyu ni mundu muka wake usumbe so for now mwita akutwanisha kwa company tio siana si ukata blessing so ilo ambia no kiletene ni sawa no kiletene utuko wambie kuintercede mosi wambie upo ya umane musi ona number 1 itugizie yakana na sarakasi ila sigo umundusu no ile kwito zo kiloka ambie kwacheta nomba no yambie upo ya nomba siana si una kibeti no kwede ne yuni sawa but now ona Biblia itikana ulawa mukatene na kusumbwa mwananya kwa kumweta onakethe kitongo ya for that time iswita la wataki umo lazima kaneno point ya kwa neno ona wogilate no komendo na brother waku kana mundu ona yokila yambe musumbu kwa tena yokila wendete imweta maziro make isuko itala wataki umo tune kiumo utaki la waki umo so for me ni kwasi ati umundu sumu mwe ya mukati ne aiba ya kama sama kama wene tima bibu kibeti ni tuta ile kwa mukambe kikamba kuuya mume ti sawa kikauya siana leu sawa na kionya mwitu anomba uolo tokoma no kwate nikenda from there museo kile anyitei maboye ketha pena mboya sia kwa jesi ende katika family no pena maorganize the time yo ila maboya but loko tu yakana mundu umyo kiletene hambi kuinda sidi kwa family yake yasungwete siana nikomete ila basi amuka tene usome mabuku umande asia umando toika wa musi wako ti lazima wibo yoko nena no wa muke ukabone ukileje ona wasi munini decent ti lazima upate ta pero tatu kwata bya disika no na tatu kwata obawo yes ukisibuda luna mulikalangi so utize kudia unwaki umando toika wa musi asia mingi zulu asia mingi oyu tia tuika tia tongo ala maweto Biblia na ndogono ndiko mwiwe akaindi akaisa yutia no ombe makaisa yutia nindi tuwe tukavyo wa kusia huko kufanya zindu sisi for example twasi ni katika family yako yana kuona for example nzio twasi alam yito katika family ndo nikenda breakfast madam wewe na sana si school around 6 tiamuka 5 sawa kibeti chako ndicha ile kwa muka chao 5 kiwe breakfast naona hapo ya wakwa na ile kwenda wantienda kana wao yani saidi si akwacha so ndio kuamuka 5 kwa
kwa muka 5 kwa ni tandia muka ni kiasi ase wa muka yu ase Aume kindu chambe ni mama ilite kuma kitanda ni mambe wa muka enda wose maandiko manga yusome na wipo ya musi wako wambi no soma manda mabuku ma kukiga musi usome wiki yotoika manda leadership manike kwa chana ni lazima manike kwa chana ndio wale tuyenda bai mwanongi media au yitu submit ba batete submission pateke no submit ya mundu motena kene yes as yo mingi they are confused yani yani akaingi mewati mati submit kana akaingi batena wenivyo mengi ya batiko rwa wenivyo mate akaingi bateni hivyo ndo batiki ndo cha wenivyo au mengi ya lezi kana na tulu kwa mukata ne au mengi kwa muka ni confused maina na leadership yes. But for me ni kulia for example rasi ndio yani oyamuka kwa cha ukaambia soma mabuku wa yete family and when we are not your room not the point nipo kukutwika na jinu wewe kwenyirize kibeti chako wewe ana univyo kwa nyaka no kibeti chako niko kwenyirize no waje unije kyo manje sema ndio yani jona bwenzieni understand kana pape mundu tailo koma almost 6 hours to 5 hours ila you to koma hata Aume mundu akoma late kuamuka kibeti chuja ile kuamuka mbe that is the point kibeti cha ile kuamuka mbe kika breakfast sio shughuli sia kuboya isune si yenyu mubangile ta family lakini ndukambele kuokela ni wakwa jata ambi makomete ni waambie uboya ni waambie disturb kila mungu ande katika nyumba no wito kwa masi kwa masi yule ni usimano akoma nonde wewe katika family no katika family no pe mundu ikala kabeti sita pe mundu ikala kasingo room na yona siana ni wona hawo be plan matukana bingezi simone matukana tena siboka boya kwa tijita chakwa ndi kuona pena right ya ni woni wake umisa tamono lakini kibeti nicho cha ile kuamuka mbe tene kika prepare breakfast kika sababu ya mume wake aendete uyani stories yako boya na nyao no meza kubango baadaye right hapo kisiri kwa maneno ya kitindo unabiati ndeto sisa nzulu Benjamin Zulu no kwitikana nasio ati mundu umene walete kwa mukatene aka plan musi wake kimboya aka plan musi wake kimaendeo tuwekana sindo sikibadoka nyo naingi bwidukisya submission akaingi melea kwinivya ni kwitho yuba imundu ume wakwe au mengi tionde au mengi mateme singine ya kwenivya kana utaweza kudia au mengi matena metalatala utonda kutuma murumuka amwenivesya nenda kwa woni wako kwesa ina ileke ndaka ile nita watoto